Om Swastiastu, mewali malih sareng ngurahiri channel, wantah channel pendidikan. Ring rainane sane becik puniki dumugi idedane sareng sami side manggihin kerahayuan lan kerahajengan. Video sane mangkin jagi latarang indik krune satme. Dumugi video puniki mawiguna sareng sami. Make murdaning pengatur titiang ngriki wantah nguningang sadumun napi manten daging video sane mangkin. Kapertama wantah teges krune, sane kaping kalih ceciren krune, sane kaping 3 wantah pahan krune satme punike. Nggih dadosne napi manten penlatarannyane, napi teges krune satme punike, ceciren krune satme, lan pahan krune satme, sane mangkin rarisang piarsayang. Sane kang pertama iriki krune satme inggih punika angkepan kalih krune sane ngwetuang artos asiki. Nah niki ning bakte ring bahasa Indonesia, dadosnya riki wantah gabungan dua kata yang menyebabkan satu arti. Enten nggih. Angkepan kalih krune sane ngwetuang artos asiki. Dadosnya dua kata punike atau kalih krune punike tuah ngewetuang arti asiki. Kelanturang mangkin niriki ring krune satme meduwe ceciren minekadenipun. Nah niki cecirene mangkin krune satme punike. Sane kapertama wantah genah aksara punike nenten dados atau tusing dadi silurang. Dadosne riki genah aksara atau krune ten dados kesilurang. Artinya dalam bahasa Indonesia tidak boleh ditukar genten antara kata pertama dan kata kedua. Genten nggih. Sane kaping kalih ten dados keselagen antuk krune-krune tiosan. Niki dadosne krune satme nika wantah angkepan kalih krune nenten dados malih tengah-tengah nika keselagen kedagingin ngeten nggih. Selagane punika kedagingin krune tiosan. Napi mawenan punika nika nenten malih mawaste krune satme genten nggih. Kaping 3 krune kekalih sane mearti asiki. Nggih mejanten sampun nggih. Iriki sekadi artos ring krune satme punika wantah kalih krune sane ngwetuang artos asiki genten. Nglantur ring bacakan pahan krune satme. Nggih. Krune satme kekepah dados kalih soroh luwih nyani. Sane kapertama wantah krune satme sepadan utawi krune satme setara. Inggih punika krune satme sane meduwe linggih padhah. Dadosne niki linggihnyane padhah, kedudukan yang sama genten nggih yen bahasa Indonesia. Krune satme sepadan niki kekepah malih dados kalih. Sane kapertama wantah krune satme nyihnayang metungkalikan. Nah riki nyihnayang metungkalikan berarti yen ning bakti ring bahasa Indonesia lawan kata genten. Sane kapertama wenten meme bape. Nah niki meme bape niki sampun nyihnayang metungkalikan tiang riki kekaryanang daler contoh lengkare atau kalimat nggih. Ieu sube dadi anak ubuh sawireh tusing ngelah meme bape. Nah niki ane mencetak sondoh ngenten utawi sendeh cetak miring nika nyihnayang krune satme punike. Kaping kalih wenten cerik kelih. Nika lengkaranyane cerik kelih tua bajang pada demen cara janine ngencanang HP. Nah ampura rika iwang nggih tiang nyurat. Kaping 3 bah bangun. Contoh lengkarane bah bangun kanthi ieu uber kuluk. Sane kaping 4 wenten lemah peteng. Nah niki pun mangkin niki lengkarane
ulian keweh ni jani ibape lan imeme lemah peteng ngemak gae. Nah nike contoh-contoh lengkare sane wenten ring krune pahan krune satme sepadan sane nyinayang metung kalikan. Iriki taler wenten contoh-contoh sane lianan rarisang piar sayang genten nggih. Kelanturang malih iriki ring pahan nyane kantun ring krune satme sepadan utawi setara nanging pahane malih sikian. Inggih punika wantah krune satme sepadan ngerasang arti genten nggih. Contone riki langsing lanjar. Yen bakte tiang ring lengkare langsing lanjar pareut runane tepuk di margane. Kaping kalih wenten selem denges. Contoh lengkarane riki anake ceri ento melayangan kanthi selem denges. Nah niki ulian majemuh genten nggih. Majemuh melayangan nganti selem denges genten. Kaping 3 tegah ngalik. Cengkehe ento sing bani tiang ngalap sawireh punyane tegah ngalik. Nah niki sampun ngerasang arti tegahne ngeliwat genten. Nah yen bakte ring contoh dadosne ye takut ngalap genten ulian tegahne ngeliwat genten nggih. Tegah ngalik kesengguh. Pait mekilit. Nah niki pait mekilit kita suba sing ade nak ngerunguang hidupe pait mekilit. Nah, ulian hidupne nika pait mekilit genten nggih. Demit artine genten. Nah riki wenten taler contoh-contoh krune sane wenten rarisang piar sayang genten nggih. Nglantur riki ring pahan krune satme sane kaping kalih. Krune satme tanpa padan utawi yang tidak setara. Inggih punika sinalih tunggil krunane nerangang krune-krune lianan. Dadosne riki nerangang malih krune sane lianan genten nggih. Saneka pertama iriki wenten biu batu. Nah niki contoh kelengkarane iwayan semengan suba negen biu batu. Nah biu batu nika soroh adan biu genten nggih. Sane kaping kalih wenten tiing ampel. Niki soroh-soroh adan tiing genten. Sekadi artos nyane krune satme tanpa padan nika wantah nerangang krune-krune lianan genten nggih. Sane kaping 3 wenten kesile sawi. Nah niki soroh sile taler. Wenten sile bon, sile sawi, cara mangkene wenten sile ungu genten nggih. Niki ring lengkare cara mangkene tiang karyanin cara janine kangwang nasine mooran kesile sawi. Nah nike. Kelanturang wenten jebo garum miwah lengkaran nyane rarisang piar sayang. Wenten riki kelanturang katik cengkeh. Papah biu miwah nyoh gading genten nggih. Dadosne niki sampun pahan krune satme sane wenten ring krune nggih genten. Inggih wantah asapunika sane preside tiang aturang ring video puniki indik krune satme utawi kata majemuk nggih ring basa Indonesia. Sinampura ping banget ritatkalaning wenten keiwangan tiang matur-atur maktayang video puniki. Ijen jebos masukan nggih api manten masukan ruene ring kolom komentar. Nanging elingang sedate nge-like, komen, subscribe miwah share video puniki mangde akehan anake uning ring krune satme punika. Inggih wantah kadiasa punika tiang preside maktayang video puniki. Titiang puputang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om.